لسورة الفرقان عندنا ولني آيتان ولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sigiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiu usani minye hijra sankalo nani na bisunyo mugani konontonai miladi nasara ka jate bafula ani mugani kele sankalo tani fulana bisunye onani nai ambe bako jikurani gurufula masjid salam kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله إلى آخر الآية. ni aya ala bafonye masamin kortalen do kan kibariya min be ke qiyamah do ni ala be kafiru dusukun tiyaye utumbe munum batu tunye munum bato ku fara ala kajiya kunoya minye malikiyawe ona nyugonaw do ko munum tumbe isa bato ani ujeri ani malikiyaw me aya imbe mushriki bedeta abe kafiri bedeta abe mushriki bedeta mushriki ni ye femmin bato kafara alaka ni mbeke qiyama do ala bina odefo ala ko yawma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ala ko dombina min ya qiyama do ni ala be kafiru mushrikun mbu be fara nyogon ka anu tumbe munum bato kafara alaka min kabbato fenye malikiyade min kabbato fenye nabiyumade min kabbato fenye mugonyumade min kabbato fenye jinna dewa mbunu kabbato fen utumbe munum bato kafara alaka mbunu be wuli ku be jo qiyama keneka fayaqulu ala bafo أنتم أدللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيلا. utumbe munum bato ala bafuye abe wulunyi nka qiyama kene ka be jole ne ka jomu fule nunu nyewo aw de yen nunu fili jiya kono wa ube uyere de fililani uyere bato fu mbe nyin kan ninna ne ka jomu nunu fule ninye nu ya aw bato jiya kono kaw farane alaka aw de wunya mariya kuka aw bato ha ubu yere de filila alaka shirama nu ya aw bato nu yere kasoro aw munya mariya قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. nina nyona ni munum batura ulunyi ninkara ubena jabudi
nimbe komi na nyogona nana Isa ka kibariyala wa yi qala Allah ya Isa ibn Maryama ala ko wakati foyi kan mantuye wakati minni ala fo Isa ma ako Isa Maryama denke a anta qulta lin nas attaghiduni wa ummi ilahayn min dunillah ta ako Isa ede ya fu mo yewa ko ka eni ba u kawbato ka farala kawa qala subhanaka Isa ba funtigi ala seneya beye ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi ate benne yen ka few fon nka hakkete minye ne ka bato ne ka hakketo ye ne ba ka bato ne ka hakketo ye ne ka hakkete minye ate benne ne ko fo in kuntu qultuhu faqad lamtahu na yasuru ne nin kuma fo e ala yo do kaba ta'lamu ma fi nafsi min binne Isa ninna e ala bodo wala alam ma fi nafsika min be e ala fi netodo innaka anta allamul quyub e ala de be ko dogolen bedo ma qultu lahum illa ma amartani bihi nima fuy fonka moye fuy nyamarani minye ni Isa tay Isa ya jeya ya utunta bato bon nin fana o nyogona jabu de filenye munum batura nuni kara qalu ba'fu subhanaka ubafu antigala shaniya be ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya atebe awnye ani danfe wore anka bisi nyogon mina kanka ko biso la ubanka bato fi mure mina ko bato ka fara ay alaka o man kakake o kera awnyo ani mogore ate daga danfen shi ka bato fi mure mina ko bato ka fara ay alaka o te daga mogoye imaniye mogo munun ba ma ba bato la ya ana shegu bato ka sujudu binwiye ka kantigeli kuye ka kurunkuru koro ko yomal qiyama do ko ba wudo arjanna kono awa qiyama do ala bu nyininka aw munun tumbu bato abaka bato fi nyininka ye munun faralaka aw de ne ka jon fili kawto jiya kono ba ubenni njabure fo alay ala aw wo mogo wore wa tibbe mogo shiye ika fe wore bato ka fara ya alaka shen ya biyo manka o to daga mogo shiye an wo mogo wore wa te daga mogo shi ka fe wore bato ka fara ya alaka ate daga mogo shi ka bishi nyogon mina ka fara ya alaka walakin mata'atuhum wa abahum hatta nasu jikra mun yu fili awun tede e ala de ye damu duma jinya kono ye damu du uluma ka damu du ni fauma o damu de kera sababu ye kunyina e ala yere ko aw ma fu mo kambatu de aw mo fili de e ye ala de ye damu du ni fauma jinya kono o damu de nyina e ala ka kosuma ko wa kanu qauman bura uyere de kera mo halakilawne yaye mo yefe wore bato ka fara alaka qiyamah kene ika bato fembe ninde fuye ko yere de kera mo halakilene ki yere halaki ko uluma mo shi wore ko aku bato فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبوكم نبتو فين ينفو وكبتو كلو يقيام كنكا على بافو أو منونيه مشرك من يفهم ربتو كفر لك على بافو ليه فقد كذبوكم بما تقولون أو يمنفو كون من دي أو في الجنة كنو kawele katu kabbato ma aw ufure kaw galon tiga yade akabbato fu nyaw galon tiga yade ko luma u bilala ko yere de halakirane aw yere aw filila ko luma mo biru kabbato la aw yemu fo ko lu de yawele ko bato u yaw galon tiga yade ay faqad kajjabukum alladhina abadutum min dunillahi fima ja'amtum annahum lakum awliya aw yere mun galon fo ko mun ni aw ka bishi nyugo ye bishi bawu ye la haraya na tuguru ko awa ufure ka galon tiga yade ko ay mun fo ko cinya tala
wa annahum yuqarribunakum ila allahi julfa aw yemun galon fo jiyan kono kulu de bawu gere alala aw ufule kaw galon tiga yade kulu maw bilala de la hawla wala quwwata illa billah galma cinya be nin ko fe bangale be nin ko fe wa shegu bato jumambe jamono kono ma ba bato jumambe jamono kono ma ba barka nyine jumambe jamono kono iri bato jumambe jamono kono kaburu barka nyine jumambe jamono kono ko ube ulu gere alala lagara wodete ko ulu be tugu ko de ma nyuno de do ma baw de do ko lagara be ko sabo ko lukisi ko lagara ko gu gere alala ewa ala yere fule ka foya awtu nyemin galon fo jiya kono ko nim bato fen nunu de aw kabbishi nyugo ye lagara ya ko ulu de be aw gere ne alala ya o fule ka galon tiga ya de ko ma fawo yere awa kisi chugo min baw bolo biya bode nyene aka bato fen kono ka kuma nende aw ya jigida mununka ko ulu de aw ku bisi nyugo ye qiyama aw ya jigida mununka ko baw gere alala qiyama ulu de ka kuma fule de o yaw galon tiga ya min yona nana aya wore kuna la ko man adallu mimman yadu min dunillahi man la yasajibu lahu ila yawm alqiyamati ala ko mo dum fili lendo akum mo shima fili kam mo bo mo ni e bake ka fendo wore ka fara ala ka fokata lagara min te se kijabi mo be kaburu ko kaburu tigi ni e nana ison soro ola ka subbe ke ba wole ka tilebe ke ba wole abese kilamina فكتا قيامة تسكين إلا منا وهم عن دعائهم قافلون أو بقبر تبوك وللم من كفنا وتادو يري وتاك وللم يري كلامة وإجاه سر الناس أو قيامة نجي مغد فرلنون قيامة كنك فنا كانوا لهم آداء وبكوم الجهود وكانوا بعبادتهم كافرين أو تنبو كبتم منك وبكافرنا به وبفسر وليا كنا به وتشكى دولا قيامة كنكم مو بفهم ربطم من منت علي إنا دانيا جينا ديا لا غرا تشكى جو كروي كوي أيرد بافون تيغالا جولين فلا تونتن بطو أيرد حلاكيرنا أيرد فلاناني أيرد أو على بساقي كو جابين أو تنين فو ko ayun nunun de minaka bisi nyogo ye ko nunun de baw gira alala o fule ka galon tiga ya de ayun mun fo yaw galon tiga ya de o ka tun tawlu boto fama tastati'una sarfa awa bi ni ayun nunun boto ko nunun de yaw ka bisi nyogo ye ayun nunun de boto ko nunun da be aw gira ne alala o fule ko kumbo koro o yaw galon tiga ya ko ulu ma fa ko mina bisi nyogo ye ko ulu ma fa ko baw gira alala awa an yɛrɛ bila jaba de wajibira ka bi dɛ parce que aw jigi tun bɛ minnu na k'u b'aw kisi olu filɛ ka bɔ aw kɔrɔ u y'aw galon tigɛya awa bi lajaba de b'aw ka ya dɛ fama tastati'una sarfa lajaba in fana aw tɛ se ka yɛlɛma ka bɔ aw yɛrɛ ka ya ninnu y'aw galon tigɛ lajaba de filɛ ka wajiba ka ya dɛ aw fana tɛ se ka lajaba yɛlɛma ka bɔ aw yɛrɛ ka ya wala nasra a tɛ se ka yɛrɛ dɛmɛ ya fana yere defate koy ate se ka yere demeya o man yajlimu minkum min mo kera tonyale kala awla e kera je mushrikin tonyale kala nujibuhu azaban kabira bi ni alabi lanene la jaba bi la jaba min ka boko sobe o mbani mo ko beki tafo beki take wala na nyana bolla mushriki ko ni ta nyana bolen fule ni e fa e sara mushriki ya de ka a jinna bato a kaburu bato a waliju bato a shegu bato a maba bato e ta foriye kaba itugura fen ko ka bato ka kantigini kaye ka forota ka dama ka duta ka dama ka ewa malo furu shenaye ko abigira alala be jole qiyamah kene ka bafu ale mi bilala ko yere de yere bilala lete la kan kisi kantanga وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون
وكان ربك بصيرا نيني على يكافر جابل منك كاردوكوكا parce que kon ni nye ciden sugu jumaye kon na ale be tama sugu de la kata ka garjaga ni kata barake yo fo o de ya tonko munum be aradu kontrola mo munum be bidiya fo jamana kono o be weleli ke kata bidiya uma ko mo kana aradu kuka mo kanu lagosi mo kana siga rejo soso wala kunani aradu kitabu folo ye qur'ana de qur'ana folo de aradu ke mushriku ka ni bidiya mo ni munafiqu ani tinyali kelaw mo folo folo kitabu folo mo ni aradu kitabu yede tinyali kela kani dade aka tinyali ka kani mako ka aradu ka o ye qur'ana folo de ala fule ka aradu ke kafiru ka ye kuma min fo ciden ka kola kon ni nye ciden sugu juma na le beta sugu de la abe ora ya aradu ka wodi ato ahmad ibn hanbal ko della ka nyininka ko ahmada ko cede do abe salli abe su abe itikafu ke wodi kadiye wa ube cedo be mo do be alebe kuma biriya mo de ka har ni farda ko fi nafila salli chaman taburu sun chaman taburu itikafu tabulu nin koni be farda ke nafila sallu be ke sun nafila sun be ka be itikafu ke nin koni alebe kuma biriya mo de ka nunu fulala juman kadi ahmad ibn hanbal ko fulanna ako foloi salli kala su kala itikafu kala o ba yerede akabato aba yerede na ko biriya mo be min be kuma biriya mo ka o be silama bede o de kausa foloi ne min be kuma biriya mo ka ako o be silama bede ako de kanye kateme foloka ko dondo la dona na ma ko ahmad ibn hanbali bonne ka kuma mo ka kafu karasai defuye karasai kajabuye kunne be sira okoro akana kun ko sim mallagara ahmara ko ija sakatita anta wa sakatutu ana famata ya'lamu al-jahilu shahihu min ash-shaqi akunni dade nayin dade bo jahili be femmin ne fe sahalen ani femmin sahalente jahili bo bonyo na chogoti dade nayin dade mi sahalendo mi sahalente jahili bo bonyo na chogoti la budda balma araduka kede mo ye bidiya kuma de fo abe weleli ke kata bidiya de ma uba be bidiya ke wale de ke kuma fora min te salafu ka aqida kono ke wale kera salafu salu ka tabulu te minye o kabbange jamana kono ka araduka tigi ka kaina mankana o tu kera mo sugu sugue aradu be ki kade qur'ana folo de aradu kitabu folo ka aradu ke mo ka ko an kan da de nyogo nan kan nyogo la gosi ay o yede kacinya de doko o ye ka silamiya de janfa o ye ka silamu de janfa o ye ka tiden ka sunna janfa de donc wala ye aradu ke kafiru kaya ako o ma arsalna qablaka min al-mursalin ala ko cide ne ma cide si ci enye illa innahum la yakuluna ta'ama mo cide fo o cide on tumbe dumuni de du o yamsuna fil aswaq o tumbe ta sugula de kata jago ke kata sanni fere ke ko kabbalo nyene o madda mina ila maka kafiru yemi fo e kon ni cide sugu jumai ale be dumuni ke de ko non be dumuni ke chogome abe mi kuma ambe mi chogome abe ta sugula o madda mina ila ni alama cide se ci enye fo abebe dumuni de du ube tama sugu de la fana li takassubi wa tijarati ube tama sugu de la katabara de ke jago de ke walaysa jalika bi munafi li halihim wa mansabihim otisiku ka joyoro mbali alayilla halam minki alay joyoro minki kon tara utara sugu la we dumuni ko tisiku bali fa inna allaha ta'ala jala lahum min asimati alhasanati wa sifati aljamila cidon alay man kutu nyumon de duma ayilla hala nyumon de dim cidon ma anin man kutu nyumon wal ahwal alfadilati ani kuma fasamantum wal a'mal alkamilati ani bara dafalin wal qawariq albahirati ani kumunde
ala be ko munun kuye ko munun be teme ube bo hada mare nyere ka doni kono wala dillatin zahira ani dalilu bangalin ma yastadillu bihi kullu ji lubbi salim wa basar wa basirati mustaqim dalilu do be di ci don ma mo mo hakli nyuma tigide ni duskun kani ibe ci don ka galondo kabo ubu ka cinya do kabo galonna ube dumuni ke cogo cogo ube taman sugula cogo cogo ala taman su do duma ka kaba ko do duma hakilima bembu ka cinya tigiya do ka fu ni min nana cinya de do ko aya wala kun ala ko ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura ala ko cide man ne ma cide shi ci enye fo abeye cede abe hadamade ewa abe duguba mogo mun mugo shi cinye fo abe yake da ne ala ya wahauce ma be duguba mogo o ka fo ciden be dumuni dum ciden be tasugula o madamina ela ne ciden cide ci enye abe be dumuni de ke abe be tama sugu de la kata barake ka jago ke wajalina ba'dakum libadin fitinata ne ala yawu ke nyugo malla jarabide ka doke jahile be doke ewa kanda bagay dobe ke doni ke bagay doni ke be ke fendom bale dobe ke setige dobe ke fantay dobe ke mo kenemato dobe ke banabagato kawla jarabi atasdiruna yala kelen kele alay mi la jarabi ni minye kam min ke itaye ibe sabala korba ube te sabara ko ne ala ni awke jalla jarabi de nyokone filibanti be la jarabini mogo kandale la jarabini filibanti setigi be la jarabini fantan fana be la jarabini setigi doye banabato de be la jarabini mogo kenemato de fana la be la jarabini banabato de atasbiruna yala kelen ni ala la jarabini minye ibe sabala korwa ibe tasabala korwa ni min kera setigi yale ka setigi ibe ka ala baraka dabay ka sabalu be te sabali ni min yen kera fantay yale ka fantay ibe ka sabali bagay ka fantay ko be te sabali ni min kera mo kenema toy yale ka kenya kuno ibe arab baraka da ka sabalu be te sabali ni min kera bana baga toy yale ka bana in kuno na e fana be sabali ba ka ala baraka be te sabali atasbiruna la jarabi dero wa kana rabbuka basira awa muhammadu ittigi ala yeli masari ala nyabe fembela fote dogo alala ala nyabe fembela mana cide munu fulen ninye cide minye cide nya kaka ala bodo de wode yato ala ya tigi ke cide nya wa kana rabbuka basira ay biman yastahiqu an yuha ilayhi ala de yeli masai mu'min ni wa hawcili kaka kanama ala bodo mu'min ni akaka ni ala ka wahauciya makake ci ne ala bodo nin do ko min ala ko aya wore kono Allahu a'lam haisu yajalu irsalatahu ala baka ci den do yoromi abodo koy ala baka ci denya abado yoromi ala bodo wa man yastahiqu an yahdiyahu Allah lima arsalahu bihi wa man la yastahiqu zalika wa ci den fanas ci den ko fe mugon ni kanda bagaye cidon kan mugon wula min be kanda katugu cidon ko ala bodo mugon ni fana be filip banti de kabba cidon tama ala bo fana do ni ala ya do e kanda made abe e kanda ibe tugu cidon ko men ni ala ya do e ye mugo filip banti de e be filip min ka kala bode kiye anana iyad ibn himari ka hadisala an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola ka ci da kisini nema baka ya qulu Allah ta'ala inni mubtalika wa mubtaliya bika ala ko ci de ma ni bi e la jarabi mbe mo la jarabi ni ye mbe e ci de la jarabi mbe mo la jarabi ni fanaye ci kan la jarabi mu ni la jarabi tam chaman te mina ci den ka asabrla be koro kam mo ni la jarabi ni ci de mu ni ala be ci den ci awmade ci den ta ye ninde yala ebe so ki fa tabila ciden tanye ba ube be ciden tabila ifa tanye la jarabi dero nebi la jarabi be mo la jarabi ne aha ciden ta fule la jarabi de fude ciden ta fule majahabi ta fule ciden ta fule mukew ta fule ciden ta fule fakuru ta fule
ciden ta fule jamana ka tabulo ta fule la jarabi de do yala ibe ciden tari tawa ka to nunun be bila ube ebe to nunun de ta ka ciden ta bila ila jarabi la de ciden ban la jarabi ala ye ciden fana ke kammo la jarabi nayi wa khariqu yara baina an yakuna an-nabiyyan malaka ciden kan la jarabi do yem munye harisa do nana ala ye ciden la jarabi ka ciden bila kaswala yalan ki kan nabi nyuma masakelama da yawa nabi nyuma ci ewa setigi masakelama nki ko da yawa ubin ki kan nabi nyuma da abudan rasula ki ke jonye alaka cide fanta nunu fulala ikaswata nabi nyuma masakelama yibo da fewa ubin nabi nyuma fanta lamma nya alaka jonde nya alaka cide da do ibo da fewa فاغتار أن يكون أبدا رسولا تيدن يا سبحانه عليك كي علىك جوني أكاكي علىك تيدن من يجيان نفول جيان مرام كتولا رسالة تومي ولا تمامي على تيدن بلا سوالة جبريل ناناما أكون يرمى جيجي تيجي علي كي يرمى جيجي بغاي نين نبنيما مساكلا ماني نانوران نفول تيجي لما كانوتا ke yere majigi bagay itigi alay ewa ciden ko faktara ciden mi sugantini ke an yakuna abuda rasula ako ale be ke jonye ka ke ciden na nyunon masakila ma ko atewfe وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ala biyan kibariya kafiru ka kanna gelayama ni kabban bantiya wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana alakum mugo munun tenne alaka kumbe nyogonya lagara ni uta jigi uta kanu hakili tala yare ni alaka kumbe nyogonya lagara mugo munun tofe mugo munun jigi toka mugo munun dalen tola uluko laula unzila alaina almalaikatu ko har ala tun kan malika da jigi uluka ka ke ci da nya kana hada madanci ni ya tafsiri doye ko har ala tun kan malika da jigi o ka ke ci da nya ako oci uluma kana hada madanci dun ka shirku be shaka tafana walaula unzila alaina almalaikatu har ala tun kan malika do jigi kanamma ni abe ci den nofe na ba ak ci den cinya tigiya ni ci den ya mugumin wure kata alama malikai na fo aha aye dala de ala de ya ci ako ayen be shika kenninya parce que kafiru ni nimbe nyini yoro dolo ya nyini ko hari ala tun kan malika de ciaka na hada madanci yoro dola uya nyini ko hari munna ciden ko ale ciden yo kuma an temena la kofe chogomi ko ale ko ale ciden munna alama malikiya jigi annofe min be sharia kai ka cinya tigiya amma ka kafiru yennin de fo kan na gele yaka aw nara rabbana a ube annan tigi ala yere fasan fasa ala yere na fonye ayedala ne da yaci yennin kan na gele bal mo munun be pankam purti la dina la nu be dawa kila wala gosi ka tawri mo wala gosi ka sunnat dawa kila wala gosi wulu be sega nin kuma wire fo ha est ce que wulu be sega nin kuma nyono fo o tesew bo wulu be kuma munun fo tesega hari surunya nin kuma nyona na wulu ka kuma nunu be e toro munna kuma fora cide nye munun ka gri wulu taye o ma cide mbo ataka mona ulu te sego kuma nyono fulu ka mana kuma ni batar kuma munun be infule ne yobe décourager o yenni de fo ko ala ka jigi ulu kai en ni mo mi nyen fo an ka jamana sha ko yebe mi naite ala yere jige an ka ye ko mo go dum be so kuma la aboloya ale be sga dabo koro aw makka kafuru yo fo ci denya ko hari ala tun kan malika da ci uluma kana ci den ci uluma hada madan ci uluma ube munna ala ya ci man malika ci ka faraka o ka keram ama sherai ube ulu yere ka ala ye unyana
ala yere ka fo donc aye dala ne de yaci ko makka kafiru yen nin fo ala yu jabe munna ala ko la ghad istakbaru fi anfusihim akon nunum bonyana yere bolo koy yere bonyo soro koy akon nunum bonyana yere bolo de wa atawun utuwan kabira nunun dan temena o kanna geleya ndabela o dan temena ka kanna geleya dambela ngo aya wure kuna la ko walaw annana najalna ilayhim malaikatu ana kun nunu fulede makka kafiru ninne ala tunye malikaw jigu kade wa kallamahum al-mauta min sube kumanuye wa hasarna alaihim kull shay qubla fin wa fin ninya abbe kumanuye fasan fasi ma kanu liyuminu min kafirun nunu tunten liman yakoy illa ya sha Allah funni alay min kalliman yakanu walakin aksarahum yajhaluna me wucamu ne jahilu de وتفند كلامه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة ألا يردكوك ينفنكو جابي نوكو هرم ملكا دو تنكجري ألاكو يوم يرون الملائكة domi mushriki kafiri ibe malikiya ye domi la busra yawma yajidil mujrimina malikiya ye do ni sonjiya te tinyali kala ya do parce que malikiya be ye hada madem bolo yoro dama do imajia kono ina malikiya ye anani nimina kafiri fana mushriki tinyali kala ni malikiya jigina ko abe nimina ni sonjiya tiye koy aba fode nin jugu boka bo fari kono jugula ikata alaka dimi shegere busurati wa do min ni be malikiya yi nyana na bini ni mina tinyale kala do mi sonjate kaburu kono nana mi kaburu kono nana ni mujrimi do na kaburu kono munafiki do wa mushriki do wa kafiri do wa ni do na kaburu kono nana fana ibe malikiya yi malikaw de beni nyininka ado malikaw fana yeto ibolo ni sonjati yokoy onu fana ni nimberi man ni sonjate awa qiyama kene bo chodela qiyama kene fana kafirin malika yeto kafiri bolo malika yote mushriki bolo malika yote mujrimu bolo herate koy pasiko yimina lende katani ye janaba odi ato ala ko domi ni kafiri be malika ye nyana o donte ema ni sonjay adon ni sonjate mujrimede wa yaquluna o dom malika ba fo tinyani kala wede hijran mahadura balili fendo de beddo awni nema cebi haramu fendo beddo awni alakar janna cebi hijran mahadura korere malika de benni fo bi haramu fendo de beddo ani arjanna cebi arjanna doni be haramu yawka yomal khamado ni kafiru ni tinyali karu ye malika wuye ni sonjatu yede nin kuma de be fuye bi haramu fendo ya arjanna haramu ya au mabi wode be fengulu ya ala kan kisama wada to bunka siriko ay hum la yarawna al malaikata fi yawmi khayr lahum ako kafiri mujrimi donni alebe malika ya nyana wodenta ma heray bal yawma yarawna al malaikata la busra yawma lahum donni wube malika ye nyana ni sonjatu ye وذلك يصدق على وقت الاهتدار اكون من فلنيه ابي كافر سر ابي مشرك سر اني مبو وقتي حين تبشرهم الملائكه بالنار والقدب من الجبار دون مشركي كافر مجرمي نم ملكان ناني ما بين نيمبو سنه كان نيمبو دامنا فلون ابي كباريا ده ko tasuma debiye alaka dimi de be enye wode be fuye folo fataqulu malaikatu lil kafiri inda khuruj ruhi malikiya ba fu kafiri re tuma min nabe kafiri nimbo ukhruju ayyatuha nafsul qabishatu fil jasad al qabish aba fu ninjugu bo fare ko jugula
ukhruju ila samumi wa hamimi boy kata jahannaba kala yama ani jahannaba jikala wa dilli min yahmumi ani suma min ye jahannaba shishi suma fataba al khuruj nim malikiyan ni fo kafirin ni be baka bode wata tafarraqu fil badani nim be chari farikolo bedela be jensheni farikolo bede fayadribunahu malikaw ba goshi da jakwa kan nimbo una na aya kuno alako walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru akun nitunye mu'minun kafirin usato nitunye alako ibe kabakoye الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم كافرين نمبو وقتي ملكيو دبو غوشي نيفه كو غوشي كوفي كو جاكوا كان نين جاكوا كربابو ادو ني سونجا تويره غو غوشي دي وترى ولو ترى الجالمون في خمرات الموت والملائكة باشطوا ايديهم آية وركنو alako ni tunye ni kilawye ni unumbe bo nube saya shikarala malikaw bu bolo sama katuma ku goshide kunin karbabo ay bidarbi wu bolo sama ku goshi ughrudu anfusakum alyawma tujzauna ajabalhun malikaw ba fuye aya nimbo bi awbe sara de la jabare la jaba min ba doya bima kuntum taquluna ala allahi khayra lihaqq wa kuntum an ayati tastakbiruna o atumba yitinyata na min fo alaka de ana tumbe yire bonya min alaka kato jiya kono e wa bi ala bawla nene la jabare la min ba doya no sababu yi wode be fo kafiriye wala haja qala fi hadhihi al-ayati al-karima min de koso ala ya foni aya bayin kono يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين دم الملكية ايوا كافر بالملكية نيالا دم ودوك يلكلا نسون جاتاي وحاجة بخلاف حال المؤمنين في وقت اهتدارهم من المؤمنين نمبون نانا مؤمنين ما عليك الله لا أني كافر كالله لا منفلنين كوكلونته فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات من المؤمن ملكه بأولون نسونجاني هيرده أن النسونجاكو ألاكو آياكونو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهجنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم bali mo mu'mini nyuma ni nyen dina tauhidita ka cidon ka sunnata alamma na haji salafu salih ka joka ka sabatoka kuma be foriye ke wani be kerila o mi bin nola isabatila ikachiyaka ni sayanna na ema domi ni be bo nema malikaw be grupu jigi kade ni grupu be jigi o kofe grupu wure be jigi o kofe grupu wure be jigi me mo bu korawulu nyatola emi sato de nya ekelende nya bula malikaw be mu foye ni grupu jigina ika Allah takhafu ubafa an jora ala kadina haqiqa ka yetora sugube ya kuma sugube foye me inni fule kana bobbi kana shirade kana shiranya site lagra inye fela be kani wala tahjanu akana busukasi aw be dem munun na fulo munun na kam musumun taw kofe ala yere bu garanti taw kofe ala yere bu koroshaw kofe ikana nisonja ikademba ya mimbe toy kofe wa busuru bil jannati awa ayun nisonja fanan baw kibarani arjanna doni fanaye allati kuntum tuaduna ala ya arjanna billahi tawiya be do akono fana ni ma bo folo de mu'mini nyuma mu'min kon tigi ala ya tauhidi sabatiraka sunna sabatiraka lamuna jay salafu sani inni mboto ede fule kana ni sonja ni nunu ala ko kanya kana shira kana juro ay ni sonja njani arjanna ala arjanna billahi ruti awye nahanu awliyaakum fil hayati dunya fil akhirati awa amwali kawde yaw bisinyo jinya kono ni lagara jinya kono alayum malikiya munun bila yino fe ni ikuka ko sebe uku kroshi ni alama min latika kanisoro awunde do e wallahi gara farande yibisi ni koy
la gara fanande yaw kabis nyoy walakum fiha ma tastahi anfusukum awa la gara arjanna kono fingo fin kadi aw ninyo o be awiye arjanna kono walakum fiha ma tadawun arjanna kono na ne koni daye fingo fin fere ala nben nife ala nin kana o be na yima ibo soray nudula ni dunan fana de min qafurir rahim no bora masafe masammi dunubu ya fa masai ani masammi hinna masai hadisa sahlen nana bara ibn ajib bolo anna al malaikatu taqulu li ruhil mu'mini kum malikau bafu mu'minin ninye donmin ni be bojiya kono ukhruj ayyatuha nafsu tayyibatu bafu ni senema bo fil jasadi tayyibi bo farikolo seneman kono kunti ta'amurinahu farikolo minni tumba kono ukhruj ila rawhi wa rayhani bokatan nemama anil lafiya wa rabbi khairul qadbani awa yittiga ala dimnanti kurubbi وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بن كثير قال لي حديث فني آيات توسير لاي ومبنمون والله مغمغ كيرم مؤمنين ما جيان كونو يا يبوتو جيان كونو مالكاو دبي نيسونجا اپلا غرا فنا كبرو فنا على بك كومو سباتي وكم ربك ضربا فربي الله ما دينك دين الإسلام وما نبيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كو كاني مي سباتي دبا كده بالون تده نين ko inafo yamfi nuko yamfi nafo yafo ni jama grila kata yamfi na gri kata nu grila kata na gri kata ayi wote ebe cinya de nyini hari mugo kelende be cinya ka jamana kono ibo mugo kelende nyini ka faraka ina ke kelenya ka sabate cinya ka fosa ya ala ko kanye وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل tumami ala ye kafiru nu ye malika ye boto jiya kono ni nisonja tuye nu ye malika ye kaburu kono nisonja tuye foi tuye ni bonete ni malika ye rubolo awa qiyama fana kabbara fana chogo ala bu kabbara fana ke chogo mi lagara kene kala bu no fana fo kafiru fule nu ko ode yato mo shi kana shigi koybe kafiri tanu silamaka mo shi kana shigi ko be kafir jamana tanu silama jamana ka ni ya ke tobe kata alama ikala ya fadeli munafaqi jogo kafir jogo abela bo silama yere kono hari kafiru kawsiya se hari kafiru parce que do bo foko sawde mo se ko hari kafiru kawsiya woni yauzu billah ala dela ka ya fima de ede fule ka kafir kuma fo sisa kafir kuma wedo yafo la jamba badal kufuri nuko kafiri ye jogo nyuma ke me nuko me kafiri de do junubute kafiri akofe la jamba badal kufur junubu shite kafiri akofe nuko karasa bete kafiri do abanna aya betuse ulaika kal ani balhum adallu ala yire ko kafiri be kumi baganda ko baganyere kawshiya ulaika hum sharrul bariya ala de manin fo ana ko ale ala ye danfe da kafiri ka juguna be islama to de be isigi ebi yere jate ko be sunna mo yala ebi yere jate ko mu'mini ebe mushiri safa folola ede be kafiri tanu ko kawsa silamai min be sujudu kelembi alay ko kafiri kawsa waye moteri jumambe e duskun kono moteri jumambe e kono aw afra fule ka foya kafiri sécurité ya be jamu ye sécurité sabatu ka jamana kono o ye ko fem boyawo ko hari jakumanu ka docteur so bubulo hari mo nas fa kafir bolebe kun ko so min banna alama masam min ya da mashe ko do o be shiga mo juman ka hakke jukjo awate fo nyaaye kafiri hada made hakke korosi togo ko be mo ka gashi sigi hada made hakke korosi lendu bolo mo ni ma alaka hakke sigi uta alaka hakke korosi folo
umabbu hakke beya ube hadamade hakke nyanabo uya nyanabo no ka jiyade uyere ka jiyana fa ha uya hadamade nya in hakke uya hadamade gasse usiginu ka jiyana fa de umake lagara kama umake ala yansaranya kama umake ka hinna ela uya ka antere de kama awa kafiri be bara kala fule ka chokofo wa qadimuna ila ma amilu min amali ala ko yomani kama don ne ala beta kafiru ka bara fanama uye bara ken beto ka bara fanama fajalina haba'an mansura haba yumunye ko ni donna ni yebe bon kono sise tile bake ka doni wodo e finetri doye tile bake ka doika tile min donni ka nyabe femmiseni munu akono ko haba yode ni tile donni ka bon kono femmisimanu munu akono haba yo ode awa ala ko alebe kafiru ka barake o chogode lallagara ka be shari katana be yala femmisimanu munu be tile kono ni tile e donna ni kani wodoye so kono ibe femmisenu munu ko ibe seka mina bo kafiri fana tese ka foy sura ka bara lallagara o chogode la foyi atese ka foyde mina ka barala atese ka foyde sura ka barala haba mansura ala bake o femmisani sugude tile faru in kono nana ka be cari nafasi tala en ko de atamba shetu e cide nyini ka Abdullah ibn Juduani makka jahiliya la kafiri de tundo fonnan sirba mo bena ali umra la le de jona be ka dumni ala kama abake fonnan sira ka on ta fola kama tala do mo bena ali umra la ale de be do be ka dumuni fonnan shiriya kama mo bina hijula abe jona be ka dumuni fonnan shiriya kama ne kafiru rasara kafiru de dondo lamba shi to ko cire ma ko Abdullah ibn Juduani fonnan shiru de tundo jahiliya la me sara kafiraka atumbe fonnan shira mo be fenya cire kolla lamu yaqulu rabbi aghfir li qatayati yawm ad-din لم يقول ربي أغفر لي قتاياتي يوم الدين قط أكو هارب دونكله أمد لك أفوكو ألان كجنبو يافيني لا غردون parce que amadda la garala donc ci den ko koso aye bara bi fonnansira ka te foy nyama la gara donc silama ana ka jogo kemede ana ka jinubu kemede tanke silamado abe salli abe sujud kelembi ala yede akausa ni kafirina ka jogo nyuman dafalenye kafiri tesera fasamanda soro silama ka chogosi ambe shaka fukoni jogo munumbe kafiru bolo silamu de jogo do silamu de kakanai kafiru jogo munumbu bolo silamu de ka jogo do silamu de kakanai kateme kafiru ka me o kana to kubu tanu silamaka ulumu ke alaka mu ke lagara ka boten nafasi suma uten nafasi nyuma lagara silamu koni alena ka junubu mi jani be shiga uba te shiga yi akabaro be peshew me kafiri ka jogo ka dafa katme beka wala nuqimu lahu yawm alqiyamati wajna baleri tula qiyama do ko mi jani te jowiye qiyama ko abu ka bara pese parce que nyuman tu bolo pese li yede nyuman ni juguma be min bolo kafiri tabe ye juguma de qiyama kenaga nyuman ta bolo ala kan kisi kafiri ama ni manyi de kafiri de kajuguni damfembe awa balaw ni fitina be jiyan kono ni tasuma menene be jiyan kono be kafiru do noy kullama awkhadu nara lil harbi atifaha Allah wa yashawuna fil ardi fasada ana ko kafiru fule ko wakati nuye kele tasuma mene dugu kolo ka ko ale ala de ba faga awa ku be tieli fana de jense dugu kolo ka de tieli be dugu kolo ka kafiru de nodo kele be silama jamana tasuma mene nembe kafiru de ya mene ulu de ka tasuma mene nendo koy ala de ba ka faga do nu ye tasuma mene yoro me ala ba faga sino ulu de ba ka kele tasuma mene jinya fambe mogo nyumonte mogo jugu berebele mogo sikanu tanu janko tawhidi tikuka saudiya dawlatu tawhidi ne islamu mabila jamana sila kabila kontrola kanani ka borto ni saudiya te dawlatu tawhid albaniyo defo
Cheikh Albani ako mun ne mogo bila nin jamana la ako jiya kono ite jamana siye na drapeau la ilaha illa allah muhammad rasulullah kalimatu tawhidi kalimatu shahadatain ako ita ya drapeau sila ni saudi aka drapeau te ako mun be jiya bila nununa kalimatu tawhidi te drapeau sila jiya kono nuka drapeau te dawlatu tawhid ay wejo kuru de la gosi kafiru munun be bone jigaw kaya kaka dugukolo tarake ko mina wala kana fulu tarake ko mina la kaka jogo be tarake ka jogo nyum be bawla kaka kunkolo sembe be ko kan yagan turo ala be wulu de tanu aka qur'ana donina ka hadisa donine dina jogo nyum munun haraka jamana ira kala da jogo nyum munun ni islamiya benendo unana ko be tanki buko ko baka kunkolo sembe kono kako ko kan yagan ka poshine do akono har biyaw be wulude tan ka wutanu saudiya nunun kan ni mogo ye kala ya fadeli o be fengo feno be bara ba o be nyuma abe bara fu la jamba badal kufur سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في سورة الفرقان عندنا ولني آيتان ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا سبري سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني سبا شهر ربيع أشاني مين هجرا سانكالونانينا بسونيو مغاني كونونتوناي ميلاد النصارى كجاتي بافولا أني مغاني كلي